Znamo šta je osjećajnost, stoga nije teško shvatiti šta bi to mogla biti saosećajnost. Osjećanja, pogotovo ona intenzivna kao što je strast, predstavljaju stanja biološke groznice. Vrela su, obuzimaju te biološke energije iz nesvesnog dela tvog bića. Više ne vladaš sobom, postaješ običan rob. Saosećajnost podrazumeva da si prevazišao biologiju, da si nadvladao fiziologiju. Više nisi rob, postao si sopstveni gospodar. Sada funkcionišeš svesno. Ne vode te, ne guraju i ne vuku sile nesvesnog. Možeš da odlučiš šta ćeš da radiš sa svojim energijama. Potpuno si slobodan. Onda ona ista energija koja postaje osjećanje, preobražava se u saosećanje. Osjećanje je požuda